Asiye na tie pa ni. Osana mu so. Kwan da wo papa so we. Asiye na tie. Utu no asiye. Ko tu na asiye. Oh mu nyunu. Mu nyunu. O de yare. Nana. Na tie we ya amamre ne amane bebre o na nipa ni mu ntia. Me na me ka kire funu na tie. Ana masoso mu no. Ai boni bia nim. Ai enye hwe boni bia nim. Efunu na tie ebi ni. Tuko tu no funu. Ko tu na fusie. Asa me hu roba ne niam. Ai ko tu na fusie. Sa na tie. Na tie we no yemfa mafie kwa. Unse ma me bi ba e ka kire mo se saman ye den tata no. Oba ha. Oni kunu saman tata no. Enura me ko tia saman na man kan na no ye den etum. Aden. Papa nipa na efun rade na de ye den eche. Ena Bible says sentidua ne de okosoro ba fom ebe ye den ebeba. Na wo nipa da sene na mo so sentidua ne ba ne ye den dwie. Bible mu no de we dwie nya ba de a fansa good yen uti. Ewo kun no. Ayasem kase. Maame na anya de oyeboni tie oso ne asase. Na mi na time ani hu ni fodi oye den oye. Na ya na manage wo no. Me de oba papa ene de prem. Maame na anya de. Wa anya de. Oye nipa bonisem. Okay. But ne kra ni nipa dua di ne for amanate no kore de yen ase. Yes oje no. Nti wo so oje ne hototim ye den eye adwuma. Ade oye ni kunu no bone an. Ni kunu oye ne bone. Mema bebre me kasa asem ya tu maya sabi ma ware ene maya sabi anani pa bia wo asase so hwe wonsa ani bre ko faase hwe no ma biye maame ne kunu nete e wo sabi kuru bi so o ma bobra ya adwuma nana be ma bi wo a onim ko yefa so ehwe ba sabi o tambe tete kro onye den onfa ho nti maame na according to nanu asem se be ma ne obi ana ni nsachi ye den etene na owobi one na bre na sawi wo mo no du tam bia na na maame ba na maame ayedai yare obisa be mani ska bono mpese ode be ma no enti no eya quantity ska mfa na say fe no 15 cedis ye na be kan 15 cedi say ai iti sanka ye titi ska na de nka iska de kese papa ne ko kali ni koko ye da edi ska na be good dem papa ne pie ye maame no hu se ni kula pi no yi ska no 50 at say 50 1 cedi no 15 cedis if you 150 no ai oyi 150 cedis that's a net e be kan 15 cedis oyi sa ska no from the Sunday ne maame don't know me say papa ne di ni sika e woni botom ni na fom sika nyina akoye dan akoja papa what ma say odi akoja bosom wa de no sabe kan blo anyo no na pem bosom ne wonya dan enni na ade ehu a enwonwani maame ne na dokoko a one ne wo baba ako aba bia maame ne fom ye na me kire no one be mani jaye e ma papa ne san be patwo a maame na anye dan anti ase pake no ma frisa we oba sunyan o pake no ma ba ye no a kire bia na papa ne ye dan ewuye sata no afa papa ne sika na ye dan awie ti papa ne wuye no obi a ne wo ba wa yi no anye dan wanko ene ode asiedie ne de oso de ma no ode sum obi so mfanye dan enko na apam bi de one maame ne de entam bet na onko tu maame ne ti de ensa ba na papa no re wo maame ne mu yie na anytime bi Bible ka se ba bi ani po japade wo no ho wakoma so ye dan ewo enti papa ne wu a okọ asamando nyina still na ohia na yere ai se maame na kwankwa ya maame se one ne ntam aye dan ate enti no ye won pratwe bu okra papa okotwe a bo ho mpae ya bi sa wa akire enya ba bia ne fa no enya bema bia ne fa no bema na wo fa na busua na owom de nnome na da busua ni mu ba na wo ne kwakọ hye nam no true nam ye che no ma ye dan e ma ye ho true nam ye che no ma ye dan e ma ye ho woni ba bia ne fie no me ye da ho se ne fie no me yes ka hye e ye tweyale ye se ne fie e ye musuo abrante so ade ma enye ye ne bema e be dodo abusua bia ne sabi no me ye dan edam
enti chako sa abrante ma do sen na no machia na honhoma pam do sen na wo yeden owo ande ya asemu nipa nsem da yanimo bema bia ne nsu e wo no ho papa bema bia ne pampan yeden e wo no ho bema bia ne fifiri e wo no ho check wabla bom se wo kwadwa na kwasia na akwamna akosua ama afia fituma ya bre mepem ne mema dodo sen ne wo hia wonnam na namu no de na mu mi no ma cha ma mo ho na ne ubema na ne hia de no me na ato ablabo so ablabo nyitimi nya dai ensiwiye papa nsem de da nipa anim o nsem da nipa anim nipa ye mobo na ye huntia asemipa na meka no nipa mobo ebisa na anu mekwa afuse ho no man bi o mu bebe sie no menkyere week kro mbe sie no ema busuafo no nyedan ehu man no mba be sie no mekwa na na poku midonya me kam nsem poma e ka haban ya meche man ni gina afusie no kwan no hu su onyaska emfa ntware kodo no ewasie ho na nim su kase da sie ho nipa wu a me kyere wade ye won su kase bi be se fitia ekoka abronsan ya pampam efa ka kwan nim ye o man tin gram be se so miensa na body se fiti ha be ka fom okura apowa ye de kansuo kanu ayi no kodo ni si ho uduru ya na wabisa ho fa osika bra no mfa wontware enti wanya sika obeka wo obeka nsuo na ja ena o madane samantwentwen sa nipa no ebeye den se obetima kokuro nim na kuro no kura mporo so na ya de utwale nsuo ni wi a won de wa mosquito na ekwe aye no sa na asama no kwan ne tie kwa na bisiwachi kwa na babisiwo enti no ye woni pa bi ono so twika na nkenka jo so diwa diwe fafaka diwe fato nsuo mo amo abusua wu a ana mo de hyema wu a omu si omo a mo nsi omo si pa no mesere mo hwe ye na mo ha mo da chinchima bebre nokura pa na meka no we kura na we wote asra ntima den ye ma ne kwansi bia ye mfa sie de bia nyedai ensie no na sie de omde bae mo mente so sika no doso de wo ye funu nyina oda wo nyina wo yedan hell e se enche chinchin frama be yedan ebebo ofusie wa obekanya no ho papa nsam de anim o enti ma me ne de no metie enti yakoya amamre no ofusie wo wie no ena mesre nsu a papa no sabi na edinachi spirit kura na oyedan na edinachi na ahonhom na ye makoma 14 spirits na di papa na chi so obi a no oye kokko adwumantin ochini ahodo agichi tumi ska woni nsem to de ye bambosem wada brabum ahonhom akoma 14 ti me pata sa spirit ni gina de ye dura fusie ho no na me donyame asema me ka me boa batan ni mini papa no okura kutukuro de ba me so papa no me donyankopon ndra se obaje ne yire wasije nchina me na me guna wale ye minimra do ne ba ye den etena ye wada me so mani hun say yes da de bi ye den etwa da de bi oba asama no kura onya ni 400 years into ntimi ma me ye mire nto asem ka wano tum me ka kire nse oye be ma won kasa anasa ma me ne sen koda oye be ma odo mani fi okura na ma me ne kasa ni ti ka me dome ne saman no nana nipa awurade ma yetumi o enye me nko a woto nana boku tumi wo tachema no ba unim wakwan a wo yeden wo bre na hwe me nipa dua me ne ba ha da be nam de we abasidunda ma hu so ho ye furuban me ho ye furuban nana nsem ho dua bone ya adoso nipa da sani bia wo wi ase a wo tie kwadwobu sompem e wo sompa fm me kasa mama numa asem enane no fusuo nyeden emma mama numa asem enane wo ene nkyene emma ebisa nana dua no se de esi ku nipa no dua no nipa de abosom di agoro dodo nipa de nsu ahodo edi agoro nipa friend samafo eni kwa so omyeden omo frɛ won nana nipa ewu nipa ewu dodo papa nipa ewu dodo ne ekoso na no otene papa
ade ni kwanse ni bodua kwa wa yele wa bodua me kana nam tankese me kana nam su kese hwe otache man Bible so chin share no me yeden e wo so de wona na poku be bi wa no aka na na eba ma yeden ama wo na wona doso no do efri ano efri abrabo akwanhia na wo se akwanhia bi asia bi sasa na ano de na sa nipa no ye esi sen e ba na sen e de na wayo ye e bi se ka bi timinya asre na nipa tu pa ye dai awu mo so no ba be hwese nipa tu o na ope omo no ko mo maka obi anye dai empira na ya de na doso ene kakra bi strokachi we kakra strokachi we kakra na nsan me ba radio so be ka me ka kiro se afiwe tumi na odi so no maskara ni timi so ye dai edene okay awuo bebre besi yarebone ahodo bebre be ye dai ebesi ebe start afi mofra de eso apenfo so me kan sa asem no enti by this time man we mu ko bia so ye ba apenfo onyem a unware habanuro hwe ho ye asram be doso afiwe yi ebe kunkura asram ebe kunkura mo nana sa no mani nyina afa bebre asofofo atorofo adifo na wo ai unse manti bia ne ho ma ye dai eba wiase manti bia na de bia na spirit ye dai e taking charge yeah enti ne tambia no ye wo nipa bi ma ho bu ai ni kwanse ye ko friend ba fiesu ye dai ye ko friend ba sa aboya me ka se ni timi ensan kraman won sa asofo bebre yiso me na me ka kire wo enso sa aboya ni kwanse oba bia awudisem no de ba enti mlantia ne mbaba wa nipa wu a na ye dane funu ye ne funu ni twa picture ye de ensa to funu komu ye da funu no so adaka ni ye dura menamu akura na o sie me kan ye sei no aboa ne hwe na wasia menanum bi unye busuani me ka kire wo abranti ababa wa kraman no ni timi ensa no o hwe wo obeka wo apo bet satam na enche mbesiefu na wie mo ko fie boze o omo mbesiefu no motor asan ye dai anya accident ba kwa ye dai ewu na no abrantie bi de kanya akwanhia e wo penkwase nana metie ba abrantie na wu nyame ya adoma fie da ebei memene da abrantie no wo musie no na damfo pa one ne nam tesen community o chama ni mu ni andamfo no ono na yie ni si ni nanso a invitation cards o che obi na napoku awidi o chama na napoku awidi o chama na napoku awidi o chama no fie da ebei wo mbesia abrantie no nana na damfo no tese o chama ni mu no anka me na me hye fridge no enne abrantie no so awu ama bi o hye e wo fridge no ehwa no na kwa kye nne e wo mo kire ho nana enye kwa kenkwase he ya nana enye kwa hwe mlantie ne mbaba wa mabana na ba bia duru nantie no so doso papa achinchi doso achinchi no papa ohun se we na aboa ana we na aboa na ade waboa de aye den akọ ure be free check abosom dodo so abrantie wechini check nsu awodo edura na dwoa onante omoso akonfo papa adunsifo check samanfi awodo a edua na dwoa onante afusi awodo check mu dodo a edua na dwoa wo kasa kire saa mu no nante saa mu awodo so enye mu bia ne nanto su o obu o hye oni bu afu je ne fie dia ye no je abusuafo dia ye no na mani bu aye den afu ana na mlante ne baba waso a ye tu afusie ye eyi dompe eyi nipa wonoma e de ye rituals no na afi o de wa do bete sa obi be minato afusie ye ama ho asema ye den apa opa mark my this prophecy me me ka kire o me so obi be minato afusie life and colored ama ye de na ba na no ebisi wo kuro bi so me na me ka kire o but we ebisi wo branafo ebesi wo branafo ha asofofo no direction ne kura asofofo direction e chen akonfo no hwe na asofofo direction anu odene na akonfo me ne ya ontimi nya adwuma wafusie ai ukula moti asomọ boy bia oduru wa odi agwa asama bi twise woni so me na me ka kire o me na asofo no kwasi ye nyina omo kura de di agro wasie ye chen akonfo ne malamfo no
hwɛ nana mesi omo de kraman na ne timi ensa no bron afo ha uyi asofo 100 gina wa emu 80%, 89, 90, 98 omo yisu kraman omo timi ensa enti sa abo no nya po afusie wa ona na bi owo na yinta sem bi asofo no be hu ayeden aka kire wo akora owu ye ansa na ona na akora na obewo maame sofo no be hu aka kire wo aya na se waben anya ben na waben ode ode nsamankom no de ye adwuma na sa abo a ne timi ensa ne tembi ono so hia moja ta kama ne timi ensa no enti rituals asofo for no sacrifice on be ye no dun sini kura ntimi nya den enye entina katachie maame no watimi age no twere mponyankopon na asase ya dawroma emma biem emma biem oda kama bosuma na baifo ana sama bia ni ho kwan nana tumi wo ahaban mo nyankopon de bibibia wura ahaban mu menka seme mabene nyame da de awura mu na nyame na akire mtumi efo se ni adwaba no na fa aba ne sayare nti nyame me panye ma ho odene nseme aba manim no se woti ma so ne so na anem na ekoba wetima bo ne se nana yale ya okondu betimi but enni na anu enni na ansa oje na hoto ye den eye adwuma that means no bibi enye patakon yona mo no nkono abo apomiti no aduasa enan abusia mene nana bosompem adi nkomo ene na mpese ohunu se bibi ewo wiase especially mo a mododo ewo ensuo ano ene baabi ensuo wo na moji akinye asase ho amanso bi nyankopon se ensuo we medinijaw ensuo we medinija you very careful na ene nsama kese miense ba me hana se nyese ombe piem ewo bosompem ho a enka de besie no enye asem ketwa na nkono abo apamiti no aduasa enum nana katachie enti wabo yense no wo de na wutimi ya nana mpacho me de twere mponyankopon fa me so agini pa firi musuo ne nome mu bia ya bo obi dua na fu ahono na nase atatai wako hospital doctor Charles scan no o kire se e bia o kidney ana o liver na ayedai asai ade o woni da bia me ma tiefo atesa ade we ase bosom enyaw wa furusha hunu se ode yale na yedai eto so onku kwa obema oyade wa funa ahya na akoya doctor aka kire se o kidney ana o liver no pe obi a oye enisuade hunu oye nhwehwemu oye sunsum adwuma otebofo nka na onya bisa nyeden emma ebia na obrebo ne nsi na nya yale bia na ye sabi physical wo ha na eduabo eduabo bible so no be fa yale bone so edo akoto hospital ama crowd mabo like show na so onya oje na hoto no na musika ayeden asa wan shi obi a oye abadwemma owo ba tan akoma bia na boso na odele kra che ni pa o megina nanim obekun enti sabi how be thou so anado wani guso na ade ayeden ache wotewa ho hyehyew eyo say ubewu wa na oyema ayeden ahyew wakoma je upam yale boni bia betake wa to ansa bla odwen wa wonti ase a penana bosheba pemachi akwan pem number na freme ene bebre wa brochire omutim frem na ma ya bisa ayeden amomo bebre ewo sabi Ghana anafo enso ye freme jara no ayedene papa bibi nya patakon yona nana yo nipa bebre so magidi bone ayeden asi osumase bebre akamoje ni kwanso bo kan ayeden agu sasa bebre tata nipa bi mo freme na ye ni nkomo na oje ne fa hodie be yeden ebe ye adwuma mama wo number na sana mama wache eduro enne me pacho me telephone number is 053 053 57 20 580 boni bi mama 053 57 20 580 me pacho ani boni last one mama 053
053 57 57 20 20 580 580. say ya rebi da so how be da so nkola na appreciate wo abruchire adwuma sema ye basa da wo bekọ adwuma kora no sa da na onkrata asem ye chini pe wa chew wo abruchire awosem adwuma sema ye basa how be da so sunsun bi brewase fa sa number we san WhatsApp number ya lene nkola na appreciate bi da so biara frɛ patakon wɔ sa number ya me de atudwa so na bibi nye patakon jona enti sese sie ayi no o de yeden ana patro sie ne tie no me de friends amanfo me de di sabi awufo ani atiasefo de en entem asem what masem na say me ntiase de wo so tiase ni me de afusie ne tie we ejina anajo say amitim ko afusie sunsun no be fa me kra de me ko de me yeden eba enti no abra metima ko afusie ne de e wo se me afusie ho ade na anajo me de ejina so aya amamle ne amane ase roba ne sa ne haban ne nwia ne emu ye nyunyunu adam ye nyunyunu sa mba cho e kiro se tumi ye den ewom na tie na esi wo hunu sa nye ne tie akwa so what ma say na we nso e me pa cho ahaban we ene ahaban we ye friend no ayi twenata ai we dey friend asase ase we asase ase ni eno no esaya le bebre eye senkyere ne esaya protection ene twenata no ka bom na owo ana ya branche se kakra kra na twetana kakra sei egu botoma edin se sabi ona abontena osika be fira tokwa edin se obe poli a moja be 29 kwa edin se ofro ka sabi accident betima yeden asi basa bambo kese sa ha ba mienu amaka bo mama kire we twetan we be ma tai na be ma tai don so tweta so a sabi ube ma tai wu tweta mo amwo afuo ma sabi uduru kwan wa sabi wage oto na ojo so kwa ho basa no tweta ene ahaban efe na brewa sabi katauto ye mfa ni agoro udi agoro asabi wa bra bo nyeden ensi wiye eye tweta ene asase ase we no udi agoro ewo sa ahaban miensan ya mabbo na brewa kata ho ene asase ase ne tweta abaya otaju nsogu so ana branch otaju nsogu so no odu nsogu so da bia sa man this 7 days onya wo mena me ka kire wo mantem ho na se bia sa ahane we da bia ho na de ayo da bia ho na akota kwadun so emo awo esi awo ho kwan abranche so ema o mema sam ye dan eba fom like show udi agora obema be ye dan ebewu wow abusia ho nkomo eno no na we nso na patro ahaban we ye fe ne yamdua me patro an yamdua seye agu ebia wo yafunu ayekusu anajo oda sabi abunu wani timgusu ana ade ayeden ache noma boni agu nipadua ho ama oskan no rashes bebra ayeden aba ho ahaban we ebo 5:30 a wada me no ka se wada o de ukrai unse wada waka amoto your friend is saying your friend no ahaban we ede yamdua yamdua ni we yamdua ni ebo 5:30 a wada nti wada no by erade de enkwaa che anopa 6 o'clock obekoda na haban ni mu ayeden ababai wonderful 5:30 no unye obi a wabene a wo yesunsum adwuma papa ablante ye nkote no obehaw yamdua no me na me ka kire wo na haban na yete no ye ntene kwa haban bi wo kokote a wato yale wato amane wato nkora na abena bi wo ha me de kire nipa odi aba abena odi aba enada na me ko waye odi aba odi aye ton wodwomi na ba na benani odi aba ye de spiritual bebre odi aba de papa dua na me ko ase ne no apart from kusie ne apesen kwa na ye den e ko ase wo ye tuntumire wo ye kyenebene wo ye pamire wo ye dian wo ye soro kra kwa ase abaye den wo bewu
odi aba no ntati akora emfro na dua apart from abokusie ene apese ye de na bena we eye sunsun bambo mawa ebe ye den se wubone anadwuo ye frɛ nipa tene kra te obi antimi nkun odi aba no me na me ka kyerɛ wo wonderful tree eno so na bena ne bi ni odi aba ye de sanyare wa ye nsankyerɛne ɛna de etosom ye nsa ɛyɛ nkan dadua nkan dadua yai ɛyɛ powerful baiburu sami tu fie how utu ne watiam uwa brochire upipe sama ye basa oni ba hia sesia na sabi wajamu na gono bebre sunsumu yare o gonorrhea na ɛyɛ mrante bebre ma omu be ma sabi efo ye ketekete ze nkruma aba no bebre mary spirit na de ye omo obakwa kopen kandagia obakwa dua ne nkyɛn na wasere no wama ne coins na nampa atwo na nankandadua ma ba wo nkyɛn ɛyɛ me kɔdo sompem ma bra bonsi me ye na me be ma fon na ye den ɛfon na me ye adwuma me nya sika na edu anadwo a obi ne mba beda tumi a nyankopɔn de wura wudua we mu tumi a wudi dua iso me kɔdo sompem ti so abade sika 50 pesos fitinel ko me bu wudua ibi ba ibru sam o me fia o ha me a anadwo ba me so a ba tampa bono ba ibru sam bi o me fie oposo ha ma braboma anadwo me dware wa oni ni niasie we nyina wo nguram e wo Ghana ha in fact nana nyame adom nyadom a chede beti ye hu kura bible sini nia me man ni nti wa yo den oyera ba we nya bosom bia na sabi wa kire me bibi bosom bia tumi nim ene ye dogu sa na tie nana nkanda dwa we unse tete na ba we ho a na pai na yayiyi na de ahye praye so na ya dada ne boja enye boja kwa eye sunsun adwuma seriously me na me ka kire wo yan krankra na yeta akra obo birim akra edu na adwa wontimi nya dai enna fankanda dua yi sa yi na ewom na apai no yam o yam afatami ewu ana sasamasa kakra ye dai efra fasra akra no ade bia ye soro yale ye ka no o de oba wo no onya ahotoba friso wa akra na ahoto mada o jira okra no otu ahwe o se ei me ma hweme papa bi jira me nchen sei yam nkandadua aba no fafra eye sasramasa na fasra akra no sasa bia ha oba na be ye dan ebejai wonderful na we so ye de wa hin pa to we so ye sasramasa so be ku abura tromo abedware sasa duro de enka meja abo atromo ama ne de ne sasa mosem ene ne mrante sem anante de en kwaya ase sasa duro neni sasramasa na sasramasa na ade ewo mu ni se o cheke eye ne haban we a we 1 2 3 4 5 6 7 7 means perfect 7 ejinama wo be ma na ba de ekote a obeti 9 ebia o pa adwuma bi mu kwan o pa wo o pa sika ahaban we masika sasramasa e connect with money e manipa e na ahaban ba ko bi so wo ho sa ahaban no so ene so connect with money e manipa ene ye friend akokomesa ahaban ye friend akokomesa ne manfa bi amma abrantie wasisu nya just 50 million kra ye odi ada wasisu 20 million kra nya wa usika wa hu bi da ye wa pocket money ye wona kwan sasramasa ene akokomesa ohwa ni di ne ya ye den e ya se na haban mienu na masika but I just want kwan abefa so connect no with your soul na masika tima ye den aba wa brabom nti papa me pa cho de wo no me say na na bo number no ma me na fe me ma wo sorry na de asa papa pa cho me number no is 053 57 20 580 053 57 20 580 nana chia ne enko